Bible say osuna mesi masafu na asama do apon entibi ntwi mfasoda enti say asori tibi collapse say cram. There is a big question mark. Yemfa no so nto nchen asori a friend a church of prosperity na da me say nyame asam de ti wo. Yeah, prosperity na ehye wo no na say no di anka ye edin o enye din nyame asori enye ba bi e pesika wo. For me, my obibia aquaba de batuma GH. I am when you have a soon for Mexican and a day to medicate. Batuma ponoson, a yen and saying them. I will send my ebepie mo ewo akim batabi. Batabi, I coba say, ya was software. Nidi Ede Aqua Isaac. Do na mistake no wait na Aqua Isaac a chese e koba enumpo eye nsemu pi na sare wo semu we ya esi eja nipa bebre abobo na emu nchiremu ene se eyesa asofuku da asori no dani da chese almost asori bia won nhihye ya omudi tu anamo na koba se sa asafo no every Tuesday omoye fasting and prayers na and he can and sa dani ko ade no die bone pa na to sa asafi se bota yo mu di fie mu fie be hie mu se anka ayo sharpen ayo anaso bia hawa wo komu no nyame fie de wudu pe na chese wo koye se wo hawa wo ne de wo de koye no wo ko akoso na so we de how na akoso view e bi bebre na sa be ka na nsem emu nchiremu wo ho metwa me ho abane ato waso. Too much GH. Me did say Japan. A prepare and best TV. Me share too much GH. The move for. Hey, almost sports and as entertainment. Hey, the move for. Munko so show mo. No anybody debia. Madam, I say love you. Obibia akwa babiem ena mensemo a esi ye ewo akim batabi oda ewo eastern region eye osofo a chese wono no ye friend no Aqua Isaac and Asafo near the Church of Prosperity. A coba and Asafo wa price edrigu ono ani church members so san sem we mama to mensa afre prophet Bernard Asiam say on be come on ne church sem na prophet ya be come say there woni mode na wada Asafo a your friend the Holy Ghost and Fire Prayer Ministry tie for ne ahwefo mo fa money endi nsem ye echi prophets. Mama akwa baba ifide kase so. Meju so menu aba. Na perfect. Ebusiafo won to sing na. Na me adumo bia ho ye. Ye da Erade ase. Prophet. Wo hye ensem ye course ya. Se bua waso wo man mu a. Wo ne sing. Ye dika ma mentia too much GH matifo. Christa so menu bibia de. Unse ade we bin sida. Say a Church of Christ etiba collapse. Mami taking sunsun bebre yamra honam yamfamfiri honam. Minim material odisi dan. So what I say? Minim the kind of materials ne iron rods I will use, but yamfa no nkoda baby. You put in January as a church there. Erade can say osuna mesi masafu. So what I say? Na asama do apunu tibi ntwi mfasoda. Tio Bible say osuna mesi masafu na asama do apunu tibi ntwi mfasoda. It is a sorry tibi collapse say cram. There is a big question mark. Yemfa no so nto nchen. Asori a friend a Church of Prosperity. Na da me say nyame asam de ti wo. Yeah. Prosperity na ehye wo no. Na se no di anka ye edin o. Enye din. Nyame asori enye ba bi e pesika o. Enye ba bi a ye make ska e wo church members ho. Enti no kwa ye question. Na wo timi mfa the Church of Bibisa din no. Enkoma nyame asafo. Enti no kwa ye the Church of Prosperity. A big question mark on the pastor. And the nipa de wa sabun se the nipa ne pension chere.
Onya this ka to asafo so meba. It doesn't mean say I didn't cry so for the two animal from the foundation you cry wrong. You're wrong. Na eno na twi akra ma na safo na na. Bible say asode de nyina so mpaibo akonche honkonko na master. Eti sa honkonko take entire church na. Satan bet me duagu. Bibia mani o. Say edan yesi ayi. You are electrified with the power of the Holy Spirit. Satan bet me duri dan na. Ya to akode ba honkonko be sedem. Enti bi nya aduma. Enti how can a church collapse like this? You prophet me tie o kase ma question mark na wo kan. Kire se bibi enko ye o baby an. Bibi tia mu ho. Bibi wom. Na kan se se asori na timi bu. Den le kire se o sofa no Christo ni social intimate too because him say social ni many are the afflictions of you can say children of God. Yeah, the righteous. The righteous. Enti ebe den say anka atu ni di anka amani hu dia wo ye wo sofu ana wakoye nyame ba ni di sign ni we na bi betumi ato na question mark na wo kan person mu di enti a Kristo ka kire se wona moja mu a me moja anya de enso wona nsuo mu a me be nsuo anya de emfa nko enti ade nti na obema kwan na entire building ebe gugu ni maso enti Kristo ni nim ma me no mu ntamu so saso na okase ohun bibi ete sa abofo a o mo de duro ben ene na mase yo Bible say yemu ne hu se tama ene nyankopon ma yenum ade nti na timi nya accident de bia o de bi ti ase obi hu ba akukura nti obi su bi ti ba ti ato ho wa bu sa and the children of Christ na ye pe sikadodo ena difo me pese ma adwuma ye difo bi ta me eyo eye Bible say you pe sikano sika me ne da nyo pe sikano sika me ne da sika ni bre su de wu afa eno ma hia no prophet tie e ba ne sa na nyame asem enye no kore sika ni bre e da wu afa eti asona ni di this ka to aso in we da so no eye big question mark e wo ho o hwafri Genesis be Revelation apatase ehua police nyinara bibia amu antogu emra no mo de sema na mposo aso che de bo what you say but no mo na omuti mu aba entima mutu Kristo kasa ya no aso che ni edi apata krembu eti na nka tese anka building ni die question mark na still we gina wo so what you say sempo building ni kwesi ho tete dan na anya yi clay and ye disi dan me pa jo se bia ku pay up to net tete dan bi si ho eno de no kre e ti se sia dan po ni atimu a Kristo ti dan mu a Satan be ti ma ba bebu agu e be de enye ntuma e ti mo ya adwen emdu ngo suko no munyai social media we ba no be kan de we ba 70 nim motor nim iron rose bojo enti ma ye fa ne normal kra fa ko yeah asori no asori ti am spiritualities maintenance anko yi ana bibisa wo mo si asori so be 20-25 years e ja de ti na agu a big question mark asori bia aye spiritualities aye spiritual ko a enti asori de ntumi bu esida na asori bu oba paka esida na asori ebugu ba bia bofu Michael te ho Gabriel, Raphael, Uriel, Holy Spirit, Jatabru are the Lion tribe of Judah. Hey! Yes, I question mark on your babaso. Now, prophet, who shall send a year congregation, a bimu mame, a bimu papa, do a calling near, or do one and back, a two and a monster who Benjamin, so be a fin if you so dear, the put a awo di ko nyame fie se nyame ye no senkyerene onyi o how bi onyi amane bi na ko ba se we die a sign the question omo no san crofo we beto mo sintidua ebenya effect boni bi wo mo so ne bia wi ase afa ne nya wona wo hwe Kristo ana wona wo hwe Kristo ebe sintidua ma ebi mo unsa ebe a big sintidua ma ebi mo sansa me kwa so ma kwa kosia mpatuwa te se owu ani ye nyan owo ya etese a
me kopɛ de wa sɔre ho ɛna Kristo kwa ka na asɛm sɛ mo kɔ ba bia mo di ka mu sɛ me Kristo sɛ me te hɔ ana mo nso a mo nyan wan ka sɛ ko wura asɔ da mu wo ya ba butu e man ka sɛ Kristo mi kɔ sɔre o kwa asɔ bu sɛ me awurade me te hɔ ana na ade ofiti ya me da sɛ no ma kora so na okɔ ɛnyɛ dwuma ɛna asɔre de ɛyɛ mpaebɔ ɛne akɔnkyere nyame asɛm yɛntɔ me bia wɔ asɔre ɛno ne ma ne yɛ hu sɛ yɛkɔbɔ mpaeɛ ɛkɔ kenyame asɛm biribi tia mu a nkwan abodo biribi tia mu Yesu bogya atɔ yɛn Yesu asɛ yɛ asɛnsodeɛ deɛ ti asɔre deɛ yɛbɔ mpae kaba break and loose na ɛda ne yɛ amutua wiasefoɔ kora bɛsere yɛn Bible say yɛmu ne hunu Nyankopɔn ma ne Satan ma I stand as a testimony. So what you say? I stand as a great testimony. And I also then a Kristo for bebre na no ye pe peska bediska. Bediska ko fraud you. Also for me ya kwankyere bi e sika kwankyere. Hey. Na prophet o si na esi ye no e be ma wiasefo asiri Kristosom ene wana wode won wa manyame be ma ayemo kra na. So what you say? Ebia ne se papa Kennedy Japan kan yi me kai mante what you say sana wo ka se wo kan yo mante so what you say o kai ka mante enti mo kri ni bi ni what you say enti adenti na wiasefo be se ye Kristofo okay kan Jeremiah 23 verse number 1 tifiasem o se ahwefo bone eni ahwefo pa as a good leader there guni nyame wa pam e wo congregation so odo kra eto e ma nwankuo no so what you say Kristo a entrust the church into your care wo no Kristo yi so okandifo bi a wo tete ne mata kudu bo sasase bi so what you dey na say eti say enwankuo ni nyina koto amene mu a Bible say oni friend kwan ya o mu nyina de o mu koto amene mu eti as a good leader and as a pastor men come as asori ne nko a the general churches, the masses churches, baby not sa. Sanka nwankono mgu asore no. Ya di ya umesi ho. Nanka yetima di aboa mo. No way. Otimi hwa no akotwe mpran ma koyi nyinsa agu. Oba no asere bo no fache. Ensu ye leader. Oba pa ka wati ase. Nukredi ni ho. The congregation ankasa Kristo di ase yensa no. Si enwe wo no ye mfi wo. But prophet nipa so odin o. Nipa so odin. Who ne say nipa ya so odin na chese dani dey sign musuo say etu nipa da. Unsa a church a eni nyame wa pam no. Hwe Pentecost. Hwe Christ Apostolic. Hwe Methodist. Hwe Presby. Ebi mbu da. Apam na wo mu no emu ye den. Unsa ene asofo na bebre na edufu de pe. Ye funu de obedi enti no correct o se de obedi enti ben se nyame adwuma so ati ase e tuti mi fa se di wantu asore no so asore di more money church more money miracle money asore yo asore e je bana Kristo betina sa asore o ye na bi ba Holy Spirit or governor of the church no o ti bi ni nuam because entokwa be da safo no ti won se mo ntokro be that baby. The foundation of the church na nkasa. What you say? Ejire nyame asem so. Bible says ye say otini ni nyina so a obedi. Unyina so so na due go kabasam. Ejin sabampom a wokom, woni Kristo obi ka. Na prophet, say obesi asori bebu ebebu die say ye obregu o. Ewurade. Ukoya na se oba. Asofo ni bi nsuntie ni ye. Asofo no mo hwe no wo de na munuo so mo tie ni ye na no ba ko to akode bi ba ye dan so a ono hu say yes your power and your power perfect we dey asofo a nyame ato ne sa from mo divert ni ade we dey ye fan chip in say wo be bregu na wo be di no kregu de na ye unsa se obro congregation no ho atiase na odi nyanko ni nankwan papa so ekobo sasa eye. And the majority of the pastors sikanya bre. And now some of them say I'm saying odi for me jina bontin preach.
nam so abodam wonim so Bible so dinfo bi o so gina bonti preach e ka nyame asem wonim o se da yenim but o se de ye bosu nam so abodam bosu fo o ti aso dem se o ye dinfo bosu o ye apostle bosu na nwenko na bo abonti o mo yira no so e you don't care about them all you care about your stomach care about them na obregu eye ya o me timi ba nyame adwuma so many years na erade be to ne nsa me come in krati Kristo be se mako a me nimu firi me soko anana me botai nyina no me timi o sa ne me ntimi ade ka matwe no afu nyame adwuma makoko makohwibra o se eyema wo se udu suban tantan ebe bo nyam sum ne watena sa suban ni mu afo nwo ene ka me makora tena ba na dwo Bible na si entuba ne de yi ahwefo bone ni ahwefo papa ye mu de hu ahwefo bone eni ahwefo papa o so fo ti bintina ase e ma so da mu so ati ase na so ne mpanimfo no so e still question mark obe kom no bi kwa akodi ne bone bi wo mu obi akodi ne bone na Satan striking sa etimi yesa esi ho ba pan ya aboa bi ewuram bi esi ho ba pan ya aboa bi akowuram bi kodi ne mpase asem and because of the collapse of the church intino obi a tufon obi a kadionim na yewura Bible mu amna Joshua ne okofo ne ko entokwa no obi ko wi ade o enjema omani edi nkukuo e o aifo ani so ati ase bibia si owi ase pen bia bibia Bible mu esipen a replica of itself in so much me ojema na Kristo ade wa no de ya wa ne dia and this thing cannot happen to the church of God unless it's the church of Christ enyantuma and share with the church of God in monyam and share a fallacy etibi nsi wo nyame asore ani nyina so yam pai bone akonche bibia amfrem a we nko anatim obulade ye na okan and the man and for nyina kasetia nyame asofo ni nyame adifo wo mo nkwase asem wo di mpo no wo mo kasetia nyame asofo ni nyame adifo unse ye papa no mo di ye wo mo feli nyame enti ya sase pese pega nyame adwuma esi e kon ho no obuafo wo hemfa wo pega obuafo bi ani age agusa ye ni munti perfect asemi di anoye den e ba ye ne de Ghana we wo sem sie na enkoye bobo ne doso na prophet ni nechi sa social way ni nechi ebi munya woje adenti na tumi ba ne sa se ye nyina ye hye dan ba akomu pillars wo se dan ye bu pillar ne kwa betimi awo wo kratse na ye de se kan ya wo na ni nemu ebi mutimi edwane ye ansa na dan ni dwi aside that omo hyase no just a day or 2 days cry ye to me abe young me bi enya oje e ma ebi nsu afri mu den to me ma ne basa unse ye ka se pillar of the church e ye woni pa oti asori enya pillars na sisi hono the pillars of the church e ye enipa utim wona asori ni siw sire so enti wo ti wona wo so obusuban papa wo dan suban papa di wa asori nim enti oye na bi ban from aboni bi bo a ebebo bat ebepemwa ontebe baton from aboni bo adenti na car ti bi konya accident e Kristo fo tupai ye koye crusade ye beba na car na hwias ne nipa survive out of 48 people nipa mi but we are in the same church busam e ne nipa bebre na omo ti asore no enya asore o me kopekuru me aduma ahwiase me kopa akwantuo me pese ma anya bi koyi mame obi awia de me kohwehwe mo sofo nchen but ye pe kopa nkwade no enti we ye koba ye no ne koba bi mu survive ni say omo intentions a omo puta ye omo de ko wo no ene dibu awom na koma wa dwen esi na me so wa koma no wa dwen nya me so dia omanye bia instrument ntamoda e papa ba yiwa film e toa obema ensraban aba betwa ho asia na akode na aba be bon sraban na wo ade ne kina wo sere adenti ye da na ebi mu sori na ebi mu nsu
ye musa sa question. But prophet, I deal with Bonnie na see ye. Let's walk where Bonnie is sitting. I say a can ya me no nyam kakra. Esan say be pronounce to say yet there's a possibility e might be survive ye. Unse Bible say otini be hwe asem branson 7 times. Bible so be san so de embranson. Say ye ti sumu a Yehowa ne ye han. Kristo ka che ni friend ni say mini oni friend ye niwa. Emra onanti sumu a onkura poma. Ti ada nti na Kristo fo be ko sumu ni enye ojefo. The angels been at chese ebe page omo free wa na battery. Me emra bi atwa na nka tire mbo me wo circle. Tire mi twa tire kwa me hu se tire mba ya ba be me ntire. Bidi me den sit say na den so na mfama bi page amoto ba bi. Emframa o that den so akobom pie is a one night and pie 9 hours. Me se me kwasa madam for circle. Me 2 me 9. Me hu ba bi a wind ni free by. Na ka twifa wo so e ma say what ti o we yam kara. Me hu ba bi a wind ni free by. Fu. Ina tu me ko tu ba bi. To mo fi se tire na bo me. Me ko ba bi am ko dan so me ko da ba bi o ma park mattress. Prophet say ni akoye de ye mre ayebe. Futu bi a wo ma eye nkrofo a chese omo de omo nenam. Say sorry no mo nenemu keke. Ene futu bi a wo ma asofo so a chese omo ye obregu adwuma en ka so obregu adwuma a chese omo start ye but asenye omo divert futu bi a wo fatuja fama eti omo. Mesraw ojidi ni o Kristo ni asore ba apostle ba Church of Christ a motive kwa asore se o kwa kope material thing ye kwa asore kopa adwen sachera kope nkwatenten kope echira kwan o ti asore da mu nso a adwen bone nipa nwa adwen bone yifu akoma mu utirim na omunya fan yen yan ma sofo nso amoda maduro so edi asore no akwa busum biase ye Yesu pa mo chawo obregu aya o na nyame asafo na ade busum biase ase awie be kwa kowie usai papa difue papa apostle papa evangelist prophet ye teacher pastor ehimfa na ugina biawo ya kika mafuni akika madam pan atamu o nyame nsa ona ni ba bia ugina ba bia udibia ewo anwumrei efa me prophet Bernard Esia Holy Ghost Fire and Prayer Ministry ena me dan nyame asem enim paibo nkuto ni akonche bia wo hwe wo amane bi atiti bi ohaw bi ubetimi afre meje osododo nyame nshira onti na ne mu nshira bye bye. Ayo ebusiafo ene dey so discussion ye di bra mu ni ewu a wo hwe wadwenkyere ene sen adwenkyere bia wo wo behia sa wo de beto ye comment section wo edi amayen na afi unsubscribe ya na wo subscribe edi mayen na wo share na wo like abibia ye omona wo so ya sen Mama Juliet Ventures and Neat Roofing dani da omoboa ema ye di dwumedie ebremo ene so munya ba Mexico ena medinkita wi ebremo aha ene ye di mu besi nyame pa ye besan ni mu ehia bio makram the major prophet kum chacha on say me catch was say bomoden na hwe too much GH on say me kan ye nyene bone pa na kase ye pe wo wi ase ya asodin ti na Adam wo hu nyame ye no nyam no wo hu ne ma bi a wo hwehwehwehwe e wo other place ni ade kat won na bomoden na be hwe too much GH be hwe na subscribe bomoden o be hwe pe na wa ye subscribe o subscribe na subscribe na o subscribe a na wo benya ne ma pe a wo pe ne ma papa a wo pe ahwe nyame hira na ura